Womrashe bedwafie mu no sese womo ebobo 2026 budget no eho kokuma ne kese nyinara na osa obehye ne nso a eye wiemu hyen a sabre kokuma ewo ha no na ye dom dodo na ko dodo yi eye kuma eguye no enei sa ensam no so wobobo ho ewo ho emunsam Adom TV kase eto Womrashe bedwafo ahyase a budget a Finance Minister Dikotu Dwa wonomo ebobo ho na we na domkuma no ekiremu dia abanti me pose wonomo ebeto ewiemhyen yahodo ede ama sradwumaku no enye ne a emprempren omanyi ehia na wosanse mi ho na Ghana fotosamfa bedi etri Thomas Ampem ya wonomo fanchichi bi nwa kwamu se na bebetumi abo won ho ban Adom kasema no boni ene kokukwe ne bia ne din ni Joseph Saki etwetwem koma wono wo kyerese amanfo Womrashe bedwafo ahyase a budget a Finance Minister Dikotu Dwa wonomo ebobo ho na we na domkuma no ekiremu dia abanti me pose wonomo ebeto ewiemhyen yahodo ede ama sradwumaku no enye ne a emprempren omanyi ehia na wosanse mi ho na Ghana fotosamfa bedi etri